Kat nung adap daga jingkemen ka bakraw sa jisen pat. Bangan yo biang ya kabanwan shafi baro ki bajupet ya gani ka channel ka jingi. Ka jingkemen ka bangadan kalong bangilapin kre. Sa jisen pat ya kawai ka jingi seng. Kabangi ay kerteng ka Good News Festival Arajar Arbun Rio. Bat kani ka jingi seng kan long hangtay JOWAI. Haga MADAN jong kesnang LADTHADLABOH JOWAI hapo DAIMASI. But yang ini jing seng in pelong haga kat kendai trik arpo trik arpo way but arpo artrik jong ni ubnai match arajar arbun rio. Kejing seng kan lang malaga jamme. Lesi haga por san shitang ay. But haga sniu try kamat haga arpo artrik. Ngin pelong agapor katway biji agatuga jaga MADAN, but ngin pelong ru agapor janme sao biji agatuga juga jaga. Nagat kadaong adan ke jingkemen ke bakraw, banwan shafi, ban pentip yang ini ke jingseng, bat ngadakwa ru bangan kot Sngewbha, ya baro kibakwa ban ngap ke ketien ke joblay, ngirapen kre daga jingduai. Ngikwa ngini lap yo Jesus Christ. Ngikwa ngini tru ika jingpenem. Ngikwa baka shnong JOWAI. Bat kari kasi jantia jingi. Kanyo snaw biang ika kubar kapapaha kujong try jingi Jesus Christ. Bat pelat ika brio naki jing temrao. Jang kapap bat naki jing melian besneo. Bat nginduai ika papang ika besitom. Nginduai ika badana brengi problem ika judging air. Ki prepare. Ngikwa ban kendo bat pi. Ngin up ye pi ban ngikwa finaware. Ye ki wailu pelat por. Hagitu tarik ko mangiladap ay. Hagitu screen. Bat ngadanget bau play unkar khuy pi. Ling bagi ni jing seng. Ngin laru le sikat tu kan teliki service. Bangin ay online ka. Bat ngingat u play unkar khu. Ye ka jing im jong fi. Ling bagi ni jing seng. Blay unkar khuy fi. Kublai shibot.